Assalamu alaikum, dear students on e-learning Pashto online learning platform. In today's class of spoken English, specially designed for improving your English practically and fluently, we are going to have the 10 most common and basic English words. And this is going to be the 10th part of the ongoing series of words and vocabulary. So let's getting started. ازو د نن ورځې هغه لس اساسي او ډېر کارېدونکي لغاتونه اخلو. The first word is sami. Sami means ساده او بې ډوله. Not interesting because of being very similar. یا ډېر ورته یي په دې وجه باندې ډېر په زړه پورې نه یي که نه دې د سامي ویل کېږي. These computer games are all a bit samey these days. نن سبا دا ټول کمپیوټري ګیمونه مطلب ساده دی او بې خونده غوندې دي. His painting all looks a bit samey. دا هغه پینټینګ هم ډېر ساده او بې ډوله معلومېږي. Next is empathize. Empathize means خواخوږي کول، زړه خوږي کول یو چا سره که نه empathize ویل کېږي. I empathize with the people who live in those neighborhoods. زه هغه کسان سره خواخوږي کوم چې په هغه ګاونډ کې اوسېږي. My father died last year so I can really empathize with what she is going through. زما پلار تیر کال وفات شو نو زه اوس ډېر ښه خواخوږي کوی شم چې هغه په کوم ډول حالت سره مخ ده یا روانه ده په هغه باندې سره روان دي. Next we have freebie. Freebie means mufta, be paisu, chi like free, kind of freebie, something that is given for free. This how was freebie from my brother's company. Da khole chi yo mufta wa mala par khpal ورور د company na. The store was giving out freebies to promote its new product. هغه store چې یو څه نوي چیزونه ورکوه د لپاره چې خپل product لکه پروموټ کی یا وده ورکړي. Next word is handy. Handy means ګټور، ښه، فایدهمند د دې د handy ویل کېږي. The pizza scissors is really handy. I want one of them. هغه pizza scissor خینچي چې دا ډېر ګټور ښکاري غواړم یو دانه یې له هغو څخه. A cup that holds biscuit that would be handy for me. هغه پیاله چې هغې بسکټ هم ځایږي یا ځای نیسي که نه هغه ډېر ګټور دي ما لپاره. Skyscanners is a handy app for checking price of flights. دا یو ډېر ګټور سافټویر دی د فلایټس د پروازونو هغه قیمت چک لپاره. That's so handy. I'm going to use that more often. دا ډېر ګټور دی او زه به اکثر استفاده کوم. Next was kind of informal way, big cheese. Big cheese means مهم یا غزناک شخص یا کارمند. The person in charge or an important person with a lot of influence. هغه کس چې مسؤل وي د یو مهم کار یا هغه کس چې هغه ډېر زیات اغیزه په یو ځای کمپني کې عموما لري هغې د big cheese ویل کېدی شي. She left business school and became a big cheese in London. هغه چې د بزنس مکتب نه دی دا یې پرېښوده او په لندن کې یو ډېر مهم شخص یا اغېزناکه شخص شوه. Next word is gathering. Gathering means غونډېدنه، ناسته، اجتماع، assembly دې ټول د gathering ویل کېږي. A party or a meeting when many people come together as a group که نه. My brother John is hosting the annual family gathering this year. زما ورور جان چې دی د څه کال هغه کلنې غونډېدنه ناستې hosting قربتوب کوي زموږ فیملی کې. Next is screeched. Screeched means د موټر تیر هغه اواز چې کله موټر بریک ونیسي او سیک غوندې اواز کوي دغه د screeched ویل کېږي. is the longest one syllable word in English language. او دا په انګلیسي کې هغه تر ټولو اوږد یو څپهیي لغت دی که نه. The car screeched to a standstill, stopped suddenly making a loud high-pitched noise. Next word is emigrate. Emigrate can be written in two different ways but very similar meaning they have. Emigrate means hijrat kawal, تلل. د امیګریټ د دې ای باندې لیکل کې دا څه معنی هجرت کول د یو هیواد نه بل ته یعنی هجرت باندې تلل دي د امیګریټ ولګي او امیګریټ
د دې معنا دا ده چې یعنی په هجرت راتلل یو هیواد کې یو څوک راځي کنه د هجرت په مقصد او نیت باندې د امیګریټ ولګي مطلب ډیر سره ورته معنا لري. Next word is bizarre. Bizarre means عجیب, ناشنا, غیر معمولی, unusual هم ویل کې bizarre, very strange or unusual. ډیر عجیب هم دی. This banana looks bizarre. I'm sure it's a joke. دا کله ما ته عجیب ښکاري. څه ګپ خو به نه وي داسې کله خو ما نه ولیدلې. Next word is collaborate. Collaborate means to work with someone in order to produce something. یو چا سره همکاري کول, کار کول, په ګډه کار کول کنه. په عموما په دفترونو کې collaboration ډیر زیات وي, مطلب موږ غواړو هماهنګي او همکاري سره کار مخته وي. So collaborate ویل کېدای شي. Next word is entry level. Entry level means ټیټ رتبه وظیفه. An entry level job is at the lowest level in a company or organization. هغه تر ټولو ټیټ جاب چې وي هغه د entry level job ویل کېږي په یو دفتر کې کمپنی کې. Next word is probationary. Probationary means امتحاني دوره. یو څوک چې وظیفه واخلي ابتدا کې یو څه میاشتې هغه امتحاني دوره لري, probation period هم ویل کېږي. A probationary period is a time during which someone who has been given a new job is watched to see whether they can do the job well and stay in the position. دغه دورې امتحاني دورې د probationary ویل کېږي. And the last word of today's lecture is voluntary. Voluntary means رضاکارانه کار. Yani something that you do out of free with no charge of money. That's called voluntary. You're not getting paid. Voluntary means رضاکارانه یا هم free. فی سبیل الله. Okay guys, these were the 10 most or basic common words of the day. So let's go through the pronunciation once again. Voluntary, voluntary, probationary, probationary, entry level, entry level, collaborate, collaborate, bizarre, bizarre, emigrate, emigrate, screeched, screeched, gathering, gathering, big cheese, big cheese, handy, handy, freebie, freebie, empathize, empathize, semi, semi. So try to make examples of your own to all these 10 words and make sure you've learned these words practically and you've made examples as well meanwhile. Until I join you in the next class, it's Tada. See you all.